Naikha hambai khana 19 tarik April 2025 second season ni Tipra Idol grand finale Wngna be bono samung rok bahai cholai tongkha bijik khaina ni bagoi phaimani oro overall nai tongnai hingke chini lemon deborma te apon deborma chini subjonal ni chairman te YTF ni GS president borok ni chini ADC ni ngui je tabok Tipra Idol cholemani no overall samung rok nai kani khai tongmani hingke tini jehetu office rok bondo ba hothat khlaiwi ang rumui tongma kha samung rok bahai bi cholai tong naigra nakunai je motamuti samung to paijagno Tipra Idol grand finale was the champion Wngna winner Wngna bo scooty kaisa manai o scooty no sponsor khaika Tara Shankar Motors rok teibo sponsor khaina ni bagoi bai reading tongo hapani chini asuk agini simi proper communication ni ani bangoi asuk salai malia hingke rang ge bon logeo 2 lakh tongnai amo agi no announce sungjak taklai je Tipra Idol suru ni simi je participant rok asuk excited jotono khatung laijak kisa masa fees rok nakha hani bangoi je serious borok rok phaikha Tipra Idol Puila was chaimani sekang bai jotono tamo senai sajai angui comment khai social media rok sawo je development work khaimeya othoso samung musuimung hingke TDC song khairogoi serai rok no omo khai tong nei family rok tong nei kwbangma allegation rok khainai bi tong yang oro jaga sani musugu ICA department information cultural affair ICA department ni samung kha chini culture chini tradition chini samung chini musuimung chini musamung chini Tiprasa ni je agi ni simi siri city ni simi omo haike phaimani no promote khaibani boni samung si hai je boni phan tongmani no oro jaga si samung ma khaine jotono ang buchina bai dekhni chanani musugu je oro jaga ICA ni rang bai oro ni drinking water facility roimeya lama snawi meya te nini tamo sene nok bu tang meya gari bu pai meya omo o doptor ni gari rok bu nge omo ICA jehetu boni bangoi chi department sanajak state of nai di boroni kwbangma festival utsob ungu nge omo haike ni chini oro bu ICA department ni hingke chini Tiprasa ni rsanai musuinai mosanai borokni culture tradition no जों बाहायके प्रमोट खायनाय बोनो si जों मा सागथारनाय हानि बाङैनो जों Tipra Idol season 1 to सेमाव थांखा ताकलाय season 2 जों लेट हा ताकलाय खायनायनि बागै खायनाय खाया बक्र खायनाय रहि हलायबो प्राइस रनि बागैबो तो फानो पाइखा ग्रेन्ड फिनाले नि डेट उङै थांमानियाव सकाङो बिबोनो कारणे आपजराव जों खायनालिया गे खोना जतनो फाइबायदि जतनो नायलायनाय grand finale wo 5 jon tabo participant sok phaikha mane step by step level parngoi bo o jaga tabo 5 jona sok phaikha thangnai bosoro जों nokha je Tipra Idol o brand bumung mamani pore borok kwbangma India ni je tamo music company rogo borok invite makha audition makha oma haike borok space makha hasugo kamiwo je jesung tongni talent ungui tongni nono seba sini naimba koisa sini ya haichi nge chini Tiprasa rok ni bisingo kwbangma rachawani wo talent tongo omo जों bono charge khaiwi borono platform donani bagoi no o Tipra Idol chengjagmani tabo onek upokar baikha je thangnai wo participant khainai contest khainai boroni bisingo जों nukha Rupesh Deborma Rahel Koloi nene Priya Jomatia omo hairok kami wo tongmani seba sini ba borono koise sinia tabok je 5 jon toparo phainai do borono bo agi koise sinia kintu tabok borono neni naputi hondi